Hakanay ko video ngin pa pangka in vitro fertilization lenay kau IVF. Kamuda kabashim yaki peleng jagi kentay bat pengkle yaki bat ki spam. Bat sabu biang pat yaki haga pelap kon jagi kentay. Kajing tumuhi jong kanay ka IVF kadai kaban kong yaki briu ki bamla ban pun kon daladehi lenay naturally. Dan ki bakwa ban pun kon klem da dan lok. Kanay ka IVF ka yarap ru yaki kentay bakin pun kon lada ulau jongki ulong uba lengki lenay ubum don kon. Badan ru kiwe ki daw ki baklem mention hang ne. Nuksa don ki briu ki babun kam hagajing im jongki nang takim don por ban pun kon lenay ban syong hayeng nang ta kanay ka IVF ka yarap yaki bakin pun hakiwe pat ki riu kentay. Haswa banle yaka IVF ki doktor nangkong ki juai yaki injection hormone kenang ban penyaw yaki bun teli ki follicles. Lada pimpatip ki kita ki follicles sngab hapet yaka video ke bangal lada beblut kabaya de syapangka jingpoi benai. Ki sperm no ushenrang ru de ban ready haswa banle yaka IVF. Yaki to ki shenrang ki balengki ladnai ki kentay ki bum dan lok ki de ban arrange uwe ubriu ban donate yaka sperm jung. Tongin ya pegni ashpang ka rukom le lanai ka proses jong ka IVF. Kine ki de ki follicles batongin pegkum ka nuksa ba unay uday tangya bantan lanai ban shim yakine ki follicles ki balaya. Nang ta labu yakine ki follicles agine ki kenja kelong ki barit. Bat yakine ki sperm ru labu laka jong. Nang tapat hal laboratory kishim yakine ki peleng jong ki kentay bat kibu yaki peleng jong ki shenrang. Badan ki poru bagi shim yaki peleng jong ki kentay bat ki inject direct ya une uspem haki peleng jong ki kentay. Hakanay kasngi ki ken kum ka 0 day. Hakasngi ka babut pat ki ken kum ka first day. Hakabakine ki peleng ki baladap kle ki sedang ban divide na u single cell syaki arteli ki cell. Haka segande pat kine ki cell kila divide syaki cell teli ki cell. Haka third day pat kine ki cell kila divide syaki prateli ki cell. Hadin lai lene sansngi bala dep pengkle yakine ki peleng bat la transfer biang yaki hapok kapla kon jong ki kentay. Da kaba pendan kam ya uternia. Nadu kanay kasngi kine ki peleng kila he lasan haka layer jong ka pelakon ka baki khot ka endometrium tat hadu bandaka yakine ki peleng bakila de fertilize hadin bala de transfer hapo pelakon jong ka kentay ki batam nang nipat ki bu hapo freezer da ka babu hapo freezer sebut dedai kine ki couples ki kwa ban pendan kam yakine ki peleng hadin haburu kila ban pendan kam de kine lane ban pen kun yaka kentay de kine ki ju ki peleng.